rongsokan terlalu demen ulaning sampean wayang temen lamun putus ning dalan angel luru tambane angel luru gantine masih kelingan bae coba kebahagiaan sing paling sayang barang Ibu Haji Sulawati senajan weruh kakang wis duwe rapi ati sun rindu lamun ditinggal kari kula pengen kelakon kula pengen ketunggon bagian dadinyi enom terlalu demen kula ning Coba Temi Haji Mas Sulawati bareng Bajana Minangkabau rongsokan di desa Magelang Kabupaten Kuningan semoga sehat selalu membaik. Semoga Ibu Haji Mas Sulawati bareng Bajana asik. Lamun jodoh bisa goleti arep luru berjaga asli lamun jodoh bisa nambani mong ganggu wong duwe rabi kula sipate wanojan perasaan dibeda pira kudu maning kenyataan bokat kudu wayuan terlalu demen kula ning bambean wayang temen lamun putus ning dalan angel luru tambane angel luru gantine masih kelingan bae terlalu demen kula ning Bapak Jiana bareng sang istri Mimi Emma Susilewati Minangkabau rongsokan di desa Nanggelak Kabupaten Kuningan sukses selalu baik. senajan weruh Bapak Jianang wis duwe rapi ati sun rindu
kasih.